Mwancho mwaligeliwe taseni gya Inka TV nigona ikire masemo asumucho yiga Osakaliombega ogutoka asensemo ya Obasi ime county ne ya Kisii. Aiga nigotwanyorere abanyakenyoro bwate okumata okonekigima kubotekana amono gutungurwa kumungina wenke yiga. Aiga nere ninde amona umuroye oya nene orachikongo mugano ongina ingaki yarenge na wikira akanyaraga gutungurwa mugaka. Onteli umurigeliwe tasini Inka TV amalitawo ingakyukorukwa na gaiga story ingai. Njeli tasa muri wangurukwa wakansa kalia. Ano kanje umuromo nebwenge. Inki kubwatekana ndo cengani gabantu bo matete babwata amagenda manne ngikyabeira asumucho yiga. Mungina gagete ngamareli magaroba muyali ngangende. Baje kurumaga edise atakurumaga. Umuchukuru enara umusumbwe sana. Rata guru kujukumubuli akanyoranga nero tagoire nanda kanyirani akanyakirani. Ono butukubu gira igoro. Mungina bo getulubya. Abayigwe tumareli. Mushi ono makobo jonte nga abayigwe tebo. Ngacha bono ngacha ngaruira kuruanga ngacha ngacha komorora. Kanyora igara sali giru igara ide bujukonra kaimuka. Biare. Kamade ya ono diganga ndo tamanguli chibesa nyole besa kuruojo ndo nyagitali mambi matatu. Yagitali gesura. Ngasoka bono ngagenda guchya. Ngamutibule gawe. Ono mungina igete jinsa cha mpure yali kutu saa 11 yanyiga metesto kama songari. Nali aje daga gutacha. Saa 11. Yako nyole mbura ya chakiro gutu. Ya tensi gutu ye. Ono mushi garu tukuru muina abuyeka. Nali akanye tumu riyo kamna mage tamoroiga andaka muirurira akamukora. Kamwana kama unga ngwakake. Abo kamoroje muna tukuru ali. Nerumi gataje ndonga babo wakirwamo wakirwamo igo umukagiro ye iga uyu nyatega gwaka babo mwa bomoro nere wamenyete nere amba metinere isana wali ga munno ameta mwina internet ka mpwa matiki babwate amono munno iga oyise nyina kuru igo banya gutwara kumusana konde wensi gose kwirenera konde wensi banya bakwirenera bobe ase mujande yose birwirite no kumubira bintu bakumubira runyumba mwana iga ko itani bintu tari kutiga bintu asumbuye kenyoro ko kolera kene nabaro jibuna bayibuli nyene bamuroje muna baso kole binta bana sule paka muna bana jito kole gisike na oisaroje muna kole gisike muna kole igo kero kende mukagiro yiga onya kubwatwa na bintu binde byonsi byo bigo se mukonye mu kumukagira nganko ibali kubwatwa ari nando bwatuko ono mu gambi namanyi tigire gendo yone kenyoro ngimahite ngako iba nando bwatuko nando genda igo bono konyora yabere ngane noro yae gocha kuibe bintu mbaka bono iga aikireta kuche uchakire konyora kuibera nyina koro unenwe family konyora getambo kendo kendi yonsi nkero mwe mukiri anne kumutanga bose go kumukanya ati go bibwe iga kwani goma tukamange sana kinara atemire kugamba nere na isenga amarenga mwana mutango bikiserire ndunge asinya unabona kanya bae isenero kanyi muiso ndi yange mitinyari tatu isana kirina kanyira mwana ina makanyete igo talige kolege tangani yo kenyo mondo na kanyete ise ngamure nyagitali akarwali wakabwena gacha ona muna ido kolege ise kyange nakoro umuswa yani nyina manyene nko gamba bali mwana baka bayigwana nere nyina nyina mubuli nyene munabona mwiso nere balinge nere na igoro no alinga Nomu ngeja wakenya mungina no bari nere inaboni ga bulite kurwa taiya umuwaka nyino nere bikuraho igo kuro chinga keje yakoreke yakorekanete nga ngina niga nyata kubura taiya re konya baita ni umuwaka nyine taiya lakini na igoro nalo kanite no alinga plus mwana inana wunjuka no mora ikero tu mwana no mora kurwa go chiali para no mora ikebenuka ono nje mlango cha timbu ati endenga na bwate karangeli kina mungina ora muna so gatenga ganda ngo ande gasi igondi to kanya mungina igo watebire nga umungino oyiga musubati oyiga mamu mwabo mukagero oyigo nyate aho kenya umungino oyiga mamu mwabo konyeta yoge nigo banyatu bagwetana amono mugako ena kanyara kunganya lakini ngumena bali no mwana onyene nari kinyura Ningora kanariga. Iko nigo bagosa nitagatama kuri nitachiti kwanda chins. Tachiti kwanda. No juice mwiso ndama tukangata ta elindu amena kuru ali asenya gesaiga.
uko baka na mwana witinye kesamate mukagiro yiga kurwa akolte koreke iga mwanya ate mo kumubeka biara ngete ngari kenyoro matara bwatwo kuna kuri bwatara bwatwo yokuranya ta koreke igo niganya gutam una umuga kuiga anyare otweresera inkelinga nigo kurabo amatuka maiga nigo nyate ga kumukenya ise akanyara kurinya gitari akanyara kugwena kurinde getambukiro kende gyonsi getingu kubwatekana amuniri chiko ngiachete kwimukiwa nigo anene nyata kwimukia egetambukiro yo kwimukerera iguru nanene kumubeka ngina byaromoro oyo nyate anene kumwirira wika akanyara ega gutwekamo asensemo ya kabere omwanchu muri bwegetasini gya Inka TV yomugano yiga bugutungorwa kumungina amuno monchokoro ye nigora chikororeriwa emasemu asinchira yobwagale nayo lipotilia egetasini gya Inka TV koroiga asinka yomuga kasakari egotoka ase kenyoro kya basi ime county ya Kisii Edene Lucas Mugaka.